Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse banywanyi bivanye naho buri umwe aherereye mwese mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigenekerezo rya gatanu Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amakuru makuru ariko aragenda yibonekeza, akaba ari inkuru iramvuye ku gisirikare cy'u Burundi aho kimaze gushikirizwa abasoda 200 bari barafashwe n'izasarambwe mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Tugiye kwinjira muri aya makuru turebere hamwe uko diplomasi yateguwe, uko yaje gushyirwa mu bikorwa, uko bizagenze kugira ngo abasirikare batahukanwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo basubizwe mu gihugu cyabo. Turi buze kandi no kureba uko ibi biri kugenda bikorwa ndetse na gahunda ihari yo guhererekanwa imfungwa buri ruhande rufitiye urundi. Akaba rero ari ibintu tugiye kuramvura mu buryo burambuye. Wicyo ngusabwa ngusabe ubane natwe, kandi niba ari bwa mbere dukurikiye uhite ushyonda sabone kugira ngo utazongera gucikwa n'amakuru makuru akomakomeye tubashyikiriza ngaha yibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu, ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ndetse n'izindi ngingo zikomakomeye ziba zigezweho. Reka rero tudatinze duhite twinjira mu nkuru yacu, tubabwira uko iki gikorwa cyagenze, tubabwira amakuru akomeye tumaze kwakira ngaha. Burundi biri kuvugwa ndetse twamaze no kubona ibimenyetso bigaragaza ko bwashyikirijwe abasoda 200 bari barafatiwe ku rugamba igisirikare cya FARDC gihanganyemo n'umuhari w'isasarambwe kuva mu mpera za 2023, aho bivugwa ko igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kugaragara muri ibi bikorwa. Uwo muhari rero nawo ukaba warasubizwe abanganuko nyene nk'uko amakuru adushyikira twahamirijwe n'inzego z'umutekano z'u Burundi abivuga. Ayo makuru yuko gusubizwa kw'imfungwa z'intambara hagati y'u Burundi ndetse n'izasarambwe akaba yaratanguye kwandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye mu ndwi iheze, ariko nyuma yuko dukurikiranye ivya makuru tukaba rero twarabibabwiye ariko tubibabwira mu nshamake. Kuri ubu rero tukaba twaronse amasoko azi neza uko vyagenze ingingo ku yindi. Ivyo rero tugiye kubabwira, tubabwira ko igikorwa cyo guhanahana izo mfungwa zo mu ntambara cabereye ku rubibi rwa Gisenyi na Nemba, hagati Gasenyi ndetse na Nemba hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ku munsi wo kuwa gatanu hari ku igenekerezo rya 25 Mukakaro 2025 nk'uko amakuru twaronse abisigura. Aho ku ruhande rw'izasarambwe bivuga ko umuvugizi w'igisirika w'umuhari w'izasarambwe Wiringoma bikaba rero atigeze atanga amakuru ubwo radio mpuzamahanga BBC yageragezaga kumubaza, ntacyo yigeze abivugaho. Ariko mu makuru twaronse rero nk'uko dusanzwe turi abambere mu gushaka amakuru akomeye ajyanye n'umutekano, biravuga ko rero ari igikorwa cyabaye bigizwemo uruhare rukomeye ndetse na diplomasi ikomeye bafashijwemo n'u Rwanda. Uruhande rw'u Burundi narwo ntirwahakanye canke ngo rwemeze ivy'icyo gikorwa cyabaye, kuko rero umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi General Gaspard Baratuza yavuze ko nimba barabikoze ni vyiza, biri mu biteganywa n'amategeko mpuzamakungu agenga intambara. Ubwo yabazwaga na radio mpuzamahanga BBC ntiyigeze agira byinshi atangaza, nuko rero yavuze ati vyoba ari vyiza. Amasoko rero yacu aravuga ko gutahuka mu basirikare b'u Burundi bari barafashwe n'abarwanyi bo mu zasarambwe babacishije kuri bariyeri ya Goma babahereza abasirikare b'u Rwanda ari nabo babashikanye ku rubibi rwa Gasenyi Nemba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho rero baciye mu gisagara ca Kigali nk'uko bizibonekeza mu makuru twaronse. Mu gusubira inyuma aba basirikare bagiye batwaye, bikaba rero bivugwa ko kuri ubu bamaze gushika mu miryango yabo. Ibizwi neza nimba abo barwanyi bizasarambwe igihe bari bamaze bafashwe bahora bafungiwe mu Burundi canke baba bari mu buzima busanzwe. Bikaba rero ari ibintu bivugwa ko abizasarambwe zashyikirijwe bo bitazwi aho bari.
amakuru atugera avuga ko mu basirikare b'u Burundi 20 barikuwe 11 bari barafashwe hagati ya 2023 na 2024 abandi 9 bafatiwe mu mirwano yabaye muri uyu mwaka turimo wa 2025. Igitigiri kinini cy'abasoda b'u Burundi kiri mu ntara Kivu y'Amajyepfo aho bagiye kurwanya umuhari uvuga kurwanya igisirikare cy'u Burundi ndetse na leta y'u Burundi uzwi ku izina rya Redi Tabara nkuko amakuru adushyikira ngaha abisigura mu buryo buramvuye. Mu yandi makuru dufite nuko igisirikare cy'u Burundi caranzwe kandi mu ntambara ihuza abasirikare ba Kongo ndetse n'umuhari w'Izasarambwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Muri izo ntambara Izasarambwe zaragaragaje kenshi ko u Burundi buri kugira uruhare rukomeye muri iyi mirwano. Umuhari w'Izasarambwe mbere wagiye unerekana amasanamu y'abasirikare wivugira ko bonyene ko ari abarundi, amazina yabo, amakambi bakoreramwo n'ingene baje muri Kongo. Ubutegetsi bw'u Burundi bwagiye buhakana ko anta musirikare w'ico gihugu wigeze ugirwa imbohe. U Burundi bwagiranye amasezerano n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu byo kwivuna abanzi, amasezerano n'ubutasi atarashirwa ku mugaragaro ngo hamenyekane ijo n'ijo byayo. Kongo iravuga ko umuhari w'Izasarambwe ufashwe mu mugongo n'u Rwanda, ijo ico gihugu gihakana kikavuga gusa ko cafashe ingingo zo kwikingira nk'uko vyibonekeza. U Rwanda narwo rwagiriza ingabo za leta ya Kongo hamwe n'iz'u Burundi gukorana n'umugwi wa FDLR wasize ukoze genocide mu Rwanda. Ivyo bihugu navyo bikaba bibihakana vyivuye inyuma. Mu kiganiro yahaye BBC mu kwezi kwa Rusama muri uyu mwaka wa 2025, Son Excellence Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi yagirije u Rwanda gutera u Burundi ruciye muri Kongo, yongereho ko ari ukwihenda. Igihugu ca Kongo n'umuhari w'Izasarambwe akaba aherutse gushira umukono ku masezerano y'ibanze yo guhagarika indwano mu biganiro biriko birabahuriza i Doha mu murwa mukuru w'igihugu ca Katari. Imibereho yaho bivugwa ko rero ibi bikomeje kugenda biba ndetse bamwe mu bakurikiranira hafi ibiri kuba ndetse ntibatinya kuvugwa ko ibiri kuba ndetse n'ibigenda byibonekeza byose bihungabanya bikomeye ituze ry'abaturage nkuko bigenda byibonekeza. Dukomeje na page ikomeye yanditseho amakuru twabateguriye banywanyi, ni munyemerere tuje ku mirongo y'imbere y'urugamba tubabwira ibiri ko biragenda bigaragara mu gisagara bitandukanye. Irucuro ibintu ntibyoroshye, imirwano ikomeje kugenda ihitana abatari bake, ni mu gerero ibintu biri kuba bibi cyane. Reka duhere ku munsi w'ejo wa mbere w'indwi hari ku igenekerezo rya 4 Myandagaro 2025. Intambara ikaze yongeye kubura mu duce twahitwa Kihondo muri groupement ya Bwito muri territoire ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikaba yarahuje abarwanyi b'umutwe w'Izasarambwe n'imitwe y'abasivili yitwa ko itwaje intwaro ihuriye mu mutwe w'impinduka wiswe Collective des Mouvements pour le Changement CMS. Iyi ni intambara yatangiye mu masaha ya 3 za mu gitondo ikwira mu duce dutandukanye two ku murongo wa GTN Mweso Katsiro, harimo rero mu biro bibi rwa Kikeya nkuko amakuru adushyikira ariko arabisigura mu buryo buramvuye. Mu mpera z'indwi heze umutwe w'Izasarambwe wari watanze itegeko rigira riti abaturage bagomba kuva mu duce tumwe na tumwe hagamijwe ibikorwa by'ingenzi byo gushakisha abarwanyi banyatura n'aba FDLR. Mwitangazo ryasohowe n'Izasarambwe bakaba rero bashinja amatsinda yombi kuba akorera mu bwisho muri Kihundo ndetse bakavuga ko aribo bashinzwe ibikorwa by'ubwicanyi n'ibitero ku baturage ku barwanyi babo. Nyuma y'iryo tegeko imitwe ya Wazalendo cyane cyane iyo yibumbiye muri CMS yatangiye ibikorwa byayo byo gutera ku birindiro bya AFC mu buryo bw'imbibi, ibyatumye Izasarambwe nazo zihita zisubiza mu buryo budasanzwe, ibitero bikaba byarahise bikomera bizako kanya. Imirwano yatangiye agana ku isi ya 3 za mu gitondo mu midugudu itandukanye nkuko twabibabwiye. Muri iyi midugudu rero nkuko bigaragara yahitwa Mweso Katsiro, hitwa Kiyege, urugamba rwarakomeje kandi rwangiza byinshi nkuko bigaragara.
mu minota mike rero yarakwiye igera mu bice bitandukanye bya Kikeye. Abarwanyi b'impande zombi bararasanye bikomeye. Ibi rero nk'uko tubibona byatumye abaturage bahungira mu bice by'ahitwa Mweso, Katsiro. Abaturage bari mu nkiko bagerageje guhungira mu mashyamba no mu misozi iri hafi aho, ariko benshi bafatiwe mu nzira n'intambara yasaga n'iyagose ako gace kose nk'uko bizibonekeza. Amakuru ari kuva muri ibyo bice ndetse agaragaza ibiri kuba, aravuga ko ubutabazi bwari bugoranye muri ibi bice. Amakuru y'ubutabazi aragaragaza ko hari amazu menshi yarashweho n'intwaro zikomeye, agacya gakongoka. Ibi rero kandi bikaba byaragaragaye ko hari ibice byinshi byo muri imidugudu byangiritse burundu. Umubare wa nyabo w'abapfuye nturamenyekana, ndetse ubuyobozi bwo muri ibi bice cya MONUSCO ntacyo baratangaza, ariko amakuru ari kuva mu baturage ndetse no mu baganga aravuga ko muri Mweso hashobora kuba harapfuye abantu barenga 10 bishwe n'imirwano. Abandi benshi baravuga ko bakomeretse, nubwo nta rwego rwa leta rurabitangaza, ariko abaganga ndetse n'abaturage n'amakuru bo bari gutangaza. Abaturage bahungiye Mweso ahitwa Katsiro barimo kubaho mu buzima bubi cyane, aho benshi batagiraho barambika imisaya, bari kurara hanze, nta byo kurya bafite, nta miti, ndetse n'abana n'abagore batwite barimo gukomeza guhura n'ingaruka zikomeye. Ibi bice ntibirimo ibikorwa bihagije byamunitswe cyangwa ubundi bufasha bwihuse ku buryo bwo kwakira imbaga y'abantu bavugiye mu byabo. Abaturage baravuga ko AFC ishinja gutuza abarwanyi, mu gihe Wazalendo nabo bavuga ko abarenga bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye, abaturage badashyirwa mu bice batekanye, aho rero bavuga ko bari mu bikorwa byo guhunga umunsi ku munsi. Mu by'ukuri abaturage bari hagati y'amahuriro y'imitwe irwana, bakaba rero bakomeje kugenda bavuga ko babuze uburenganzira bwabo bwose. Bamwe barahunga, abandi biravuga ko bari gufatwa ku ngufu, abandi baribwa ibyabo nk'uko bigenda bigaragara. Umutwe wa AFC ubarizwa mu rugamba kuva mu mpera za 2021 umaze kwigarura ibice byinshi bya Rucuru no mu bice byegereye Goma, barahigaruriye hose muri Bwito. Iyi mitwe rero yashyizeho ibirindiro bikomeye ahitwa Katsiro, Tongo no mu bindi bice by'ingenzi bikorerwamo ingendo, urujya n'uruza ndetse n'ubucuruzi bahakora. Biravuga ko rero ibi bikomeje kugenda byangirika umunsi ku munsi. Bamwe mu baturage bahitwa Kahindo bavuga ko AFC ishaka ko imisanzu igenda ibaka imisanzu ndetse n'ingufu zitandukanye z'ibiribwa, ndetse hari n'abasore n'abakobwa bari gushyirwa mu gisirikare ku ngufu, nk'uko rero amakuru ari kutugeraho ari kubivuga. Niko rero biri gutangazwa. Ibi rero bikaba biterwa n'ibura ry'ubufasha buva hanze, ndetse bikavugwa ko kuri ubu hakomeje kugenda hagaragara ko izasarambwe ziri kugenda zongera imisoro amanywa nijoro, nk'uko rero ababogamiye ku ruhande rwa leta bariko barabitangaza. Umutwe wa Wazalendo CMS uhuje n'imitwe myinshi ya gisivili n'iya gisirikare, ikaba rero yiganjemo Nyatura, FPP, Rudurunana ndetse n'indi mitwe yitwara igisirikare. Kuri ubu rero nk'uko bigaragara, iyi mitwe ntikora neza mu buryo buriweho. Akenshi biravuga ko usanga irwana igihe gito igahita isenyuka cyangwa igatakaza ibirindiro kubera kutagira igisirikare gikomeye gifite imbaraga, ndetse bamwe mu bayoboye ibi byama buri wese akaba haranira inyungu ziwe ku giti cye. Bamwe rero mu bayobozi ba CMS bavuga ko izasarambwe zirimo gukoresha iterabwoba rishingiye ku nyungu z'amahanga, cyane cyane bikagaragara ko bafite amafaranga kenshi usanga banayakoresha bashuka bamwe mu bo muri iyi mitwe bakabiyungaho. Mu gihe impande zombi zivuga ko zirengera abaturage bo ubwabo barasaba ko amahanga ndetse na leta ya Kinshasa n'imiryango mpuzamahanga yafatanya kugira ngo hagarurwe ituze muri aka gace. Bamwe baravuga ko nta mutekano uzabaho mu gihe ubutegetsi bw'iki gihugu bukomeje kugendera kure ibibazo biri mu buseruko bw'iki gihugu, ndetse hakaba hakomeza kuba habaho kurasana gukomeye hagati y'isasarambwe ndetse n'igisirikare cy'igihugu. Abasesenguzi baravuga ko urugamba rugeze ku rwego rushobora guteza intambara rusange, cyane cyane imirwano iri hagati irisatira ibice byegereye imijyi minini nka Kichanga, Goma n'ahandi. Mu gihe ibikorwa nk'ibi bikomeje, umutekano mu buseruko bwa Kongo ukaba rero ukomeje kugenda uba ikibazo gikomeye cyane.
imirwano hagati ya AFC na Wazalendo CMS muri Bwito muri teritwari ya Rucuru yerekana isura ya nyayo y'umutekano muke uri kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage bahunze amazu, ibiribwa byarabuze, abagore n'abana bakomeje guhura n'ubuzima bubi, abandi baragorwa no kubaho. Bikaba rero ari ibintu bigaragaza ko hakenewe inzira ikomeye, hakenewe kugira igikorwa kugira ngo umutekano ndetse n'amahoro byongere bigaruke mu maguru mashya, ndetse byongere bigende uko benshi bamaze igihe kinini babyifuza. Reka tujye n'ubundi iyi Masisi naho tubabwire amakuru atugezeho icyo agaragaza, tubabwire uko ibintu bimeze ndetse n'uko urugamba rukomeje kugenda rugenda, ndetse benshi bakaba rero bagaragaza ko leta iri kwitegura kurwana, ndetse n'uruhande rw'izasarambwe narwo rukaba rudatuje, narwo rwiteguye kurwana nk'uko amakuru atugera bigaragaza, kuko biravugwa ndetse hari n'ibimenyetso bigaragaza ko izasarambwe ziri kongera abasirikare mu bice bitandukanye, ndetse bikanavugwa ko n'ibikoresho biri kugenda bizanwa ijoro n'amanywa. Ibyo rero benshi bashingiraho bavuga ko ibi bizavamo intambara, bizavamo kurwana. Ibyo abaturage rero by'umwihariko bo muri societe civile bavuga ko batishimiye, ko bo icyo bifuza ari uko amahoro yagaruka, bakongera bakabaho mu buzima butekanye, bakongera bakabaho bakaryama bagasinzira, kuko usanga kenshi mu gihe cy'imirwano ubuzima bubagora, mu gihe cy'imirwano ibyabo byangirika, maze ntibagire kirengera, ntibagire kivurira nk'uko bigaragara mu gace kahitwa Buwabo mu midugudu yahitwa muri teritwari ya Masisi. Haravugwa ubwicanyi ndengakamere bwabaye hagati y'imitwe ibiri yitwaje intwaro, hagati ya AFC ndetse na Wazalendo ikomoka kuri Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souvenir, ikaba rero izwi nka APCRS. aho bitangazwa ku wa gatandatu kugeza mu ntangiriro z'iki cyumweru habaye imirwano ikomeye itigeze ibaho mu bindi bihe, aho imirwano yatangiye mu masaha y'igicamunsi ku wa gatandatu mu gace kahitwa Kibarangiro n'ahitwa Kihuma, ubwo AFC yagabaga igitero cyitiriwe Operation Preventive, igikorwa cyo kurinda ibirimo rero mu birindiro bya APCRS yari isanzwe rero iba muri ibi bice. Biravuga ko rero uru rwaje kuvamo urugamba rukomeye mu buryo budasanzwe. Amakuru ari gutangwa n'abaturage aravuga ko AFC yinjiriye mu bice byavuzwe haruguru, harimo imodoka za pick-up militeri, imodoka zizwi zagiye zigaragara muri ibi bice. Biravuga ko rero harimo imbunda ziremereye nka mitrailleuse Laudre, ndetse n'ibindi bikomeye birimo obasi domberotieri, ndetse n'ibindi bitandukanye. Kuwa kabiri no kuwa gatatu imirwano yarakomeje mu gace kahitwa Kihuma, ahitwa Burwa, ahitwa Mafuo, ahitwa Rusheberi, ahari intambara irushaho kugenda ikaza umurego. Imwe mu ntwaro zagiye zikoreshwa harimo rokete, ibisasu bishobora gutwika inzu zose, ndetse na arme regre et de petit calibre nk'uko rero bigaragara. Amakuru atugeraho biravuga ko ibikorwa byiswe Operation Offensive byazanye ubukana bukomeye, bituma abaturage barenga 1000 bahunga, bahungira muri centre ya Masisi ndetse no mu bice bya Nyamaboko ya mbere. Abandi bagerageje guhungira muri Warikare nk'uko rero bitugeraho mu makuru akomeye. Abaturage baravuga ko bavuye mu byabo mu rwego rwo kugira ngo barokore ubuzima bwabo, babonaga ko buri kujya mu kaga. Umwe mu baturage yagize ati, twavuye iwacu saa 9 z'ijoro twambaye uko twari turi, umwana wanjye yararashwe ku kaguru, nta muganga uhari, tumeze nabi kurubaho twahungiye. Ibice rero byinshi byahindutse zone sanitaire, aho rero bivugwa ko bari mu buzima butari bwiza. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu ukorera muri Masisi ukaba warasohoye itangazo ugira uti, ibikorwa byo gutwika amazu, kwica abagore n'abana, gukura abaturage mu byabo bifatwa nka crime contre humanitaire nk'uko rero babivuga. Ubuyobozi bwa AFC bwatangaje ko bari mu bikorwa bya sécurisation des zones sensibles, kurinda ibice bikomeye, ndetse na APCRS iravuga ko rero yisha abaturage, ndetse ibi bikaba bikomeje kugenda biba ariko ntihatangwe ubutabera. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu irasaba ko impande zose zigomba kuba zakurikiranwa, hakamenyekana abakoze ibi
ndetse bakagezwa imbere y'ubutungane kugira ngo habashe gutangwa ubutabera. Abaturage b'icyo bifuza ko ibikorwa byose bibangamira urujya n'uruza rw'abantu, bibangamira kwishyira ukwizana kwa muntu, byose bigomba guhagarara, umuturage akabaho neza, akabasha gukora, agatera imbere, maze amahoro akongera akagaruka muri ibi bice. Ni nuko dusoje banywanyi. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, fyonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru yibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.